Kamafasram wa dingwaga tse 42 e ne e le mokaedi wa Estina ka nako ya fa ba ne ba dira bosenyi, mme Salish Indajith wa dingwaga tse 31 e ne e le modiri kakaretso kwa projekeng eno e phutlhameng. Seabe sa bona mo Estina se upolotswe ke dipatlisiso tse di tseneletseng tsa SARS mo morerong ono. Dipatlisiso di upolotsa gore bobedu bono bo ne bo neela SARS dikopo tsa tsietso. Ba rebotse ditlankana tse seng tsa nnete mo dikopong tsa bona tsa lekgetho kwa SARS gore ba tle ba busediwe madi a go aga plante e ntšha ya boleng ba diranta tse dimilione tse 37.7. Tlhwatlhwa eno e etegeditsweng go feta e ne ya baka dipotso di le dintsi. They face one count of fraud each, as well as contravention of Section 54 of the International Trade Administration Act, as well as contravention of Regulation 22 of the Exchange Control Act. Puso ga ya nna kgatlhanong le beile. Balatofadiwa ba reboletswe beile ya diranta di le dikete tse 10 mongwe le mongwe ka melawana e gagametseng. Mmueledi wa mmuelelwa wa ntlha a re o dumela gore ba na le kgetse e matla kgatlhanong le puso. Knowing the accused for quite a while in the other matters and studying this case for a couple of years now, we believe that our client will be justified. Go dumelwa banna bano ka bobedi ba na le kgolagano e matla le barwa ba lelapa la Gupta. Go begwa ba ne ba dirisiwa ke ba Gupta go dirisa Estina go utswa madi. All Estina dairy farm project, as well as our other case Nulani, all of it we're saying is linked to the dealings of the Gupta family. Bobedu bono ga ba tshwanela go tswa mo nageng, ba tshwanetse go tsenela dikgetse tsotlhe mme ga ba tshwanela go dira bosenyi jo bongwe gape ba santse ba lebanwe ke tatofatso eno. Kgetse e buseditswe morago go fitla kgwedi eno e le 11.